people of God and people of sports. Yes. Say and nipa mbienu na mo amutie mo franchise sports no se say the Asia na Asia wie no Asia wie se we yon hwe enye yi enti no mama yemfa Nyankopon asem so embe boaw enumere mon so a ma wini no so no na chese mo de Nyankopon asem no ayeden adi awurosie mon so na malusu no na mo de Nyame asem no acheche mo yere sabre de Ceder hour and Eddie Brown. And now your best is Jumedi and Mokakra. Ain't you on Yakopo Kanyano anywhere, anywhere, and a day? Mamma, for Quenya and Sunamin cheer a banana quabran for you now, Mamma Joe. Amen. Sabre de frobi no bi so frobi na ka kire ne se Ceder hour don no edu ka kire ne se onyame akoa ne tim ne nyina aye krado sa enwumbre nso so ode Onyankopon asem ebra hwefo ne etiefo fa fo no na frobi no bi so frobi na ka kire ne se enede anobe den Sabre so eya ko Facebook no so eya like Sompa page no na share link no ma foforo na fa wo comment so mbra na onso so be yinhira amen eya ye ka kire wo say Daniel chapter 12 verse 3 say badwoma no e be hweren na wona otimi dane ni papi e de ko train mu no obe hweren say da empem ensoma na wotwe mu ni nyina Nyame hira wo se eya Sompa first service Ceder hour with conjunction with Ceder worship center ye kan bo mu edi na wotwe ni nyina di muada e bompae sa na tetefo no yo ya onya home ma won kra na Onyankopon fa won so na ode mu dum ojetumi biebie adompono akese ma onu Nyankopon ni monyam ne botanti ode won ba asase so ba mu enti akonkire a waye ne mpaya ya bo na wotwe no sa bo so me enum ne fa akai Nyankopon be hye wanumonyam na onhire bi ewo mu na onsa beka na de bone ewo mu de Awurade bepa egu ama amen Senya unim no ye Ceder hour na dwumadi a de bre nyina ne se ehefa ena ye gyanom Enyankopon no wo where is the God of our fathers the entia ye bisa sa ne se e kamia se ye bre so no owo no doso dodo nipa wuo ene nipa nche biom ene nipa nyare nche biom nipa yare ene okira uhunu na obetia yese wokọ nipa ntimi ni won bre so aba biom ena sabre so yade doso dodo obete yesi nipa bi lens asay obete yesi nipa bi kidney obete yesi nipa bi liver obete yesi nipa bi akoma heart obete yesi stroke obete eni yade obete yesi diabetes enkranke to esi kire yade pressure ni BP efrehin fa cancer na cancer na gu ahodo bebre ya bobo cancer ni group also for your person kwana so ko aspect ya eto da jese inter network na ya train na mawaduro network na ya gogo na ya kanche wo ya deni na odiaba na ya twere ama eno ne yebisa se ye Nyankopon na ohye ye boso ore mpaw ye na ore nyaw ye no oso ni madwene ko a odwene wo ye ho oso enye musuo de ose obema ye wie ye papa ni enida so sa Nyankopon wie papa ni enida so no elfa hefa Nyame ohye ye bose one ne ye yare safo no ene yade no ene dey afa hefa ayare sano afahifa oje no afahifa eno ene ye kan cha hwefo ne tiefo se ye Nyankopon sanyo tete no onsesa na ose ontimi enkwati na asem enye bibi ose oni papa
onyame asɛm na wapoi na onkwa no ɛwɔ hefa nti osofo de wom nyina ne sɛ ye generation ni generation ye sɛ asɔre ne ye bɛkɔ empire no de ye bɛbɔ aso nyame asɛm ne de ye mfa nya dwuma nti nyankopɔn so ayi nani e de ama ye generation enti pa che sɛ de ɛkɔ so nyina nyame ɔhu ana ɔhunu pa yare ɛkɔ so nyame hu ɔhunu ɔse wo tinwi no kura onim ano o tinwi no ɔse wakan ɔse ka nipa wo na obedi na asase so nyina ɔse wayɛ den wato hye ayɛ den ama na adenti na nahye ne nya nuru na nipa ɛkɔntem sa ɛno ne yɛba fidie so a yɛyi nsɛmfo baako na yɛaka ho asɛm na ɔsɔfo nam sɛ last week nipa dodo no awura honhom mu no ɔmo so dae ɔmo nkae nyina so dae no ɔmo kae efisɛ na ɔmo wɔ honhom nti ne mɛkasa fa dae so kakra ho yɛwie pɛ na yɛgyina so na yɛde abɔ mpae ma me ne papa wo hwɛ me a wotie me ɛbɛsi da awa iso ɛna ne da di kan a wotie ya enye TV anase radio program keke na ye program anyame tumi ne na hoɔden de akira adanse ne ye pii ene ye bia danse tum sesi ya se sida awa so yi wa follow awanya dance obehu dɔm a ɛbɛfrɛ that's right enti follow na won so obedi adanse ye baswa ye se fa nsuo eso radio o TV o phone no ho o documents bia fa ka ho obabi ukru bi oyire bi yade anabonefo na fa no mo fa ne photo eto so na ye wi a mebɔ mpaye egu nsuo no so na de wo pepi afaye nsuo bo so yare onom ye yade no kɔ bo so yare odi nsuo no fafa ba bi yare no no ene yade no etukɔ obi so sɛ na adwuma na ye ntɔ ade odi nsuo no kɔ pete hɔ no ene ye tɔ ade obi so sɛ na japade na saase odi kogu so nti obia ne de oyusu nsuo no ya eyema no if say me bomb pa say nsuo no nane in miracle water enane healing water na enane the blood of Jesus na me bomb pa wia me say de ope biara fire enti eneso so nyame ya toma ye bebo so empire amen any documents bia o save bia ye bebo so empire na enanwumre me say me no kasafa dayeson evi say ye program ne padodo na bi fresa masoso daye ne nuama na ya bɔ ho empire daye ewo nsunsu anso wo ye dada asetena mu say ye nsunsu anso papa anase nsunsu anso bɔne na ade baako ne say obie ni ho a owo daye sonsu tumi etu kwa akodai daye no ba bibia befa bia no uhu gese wanete enti daye no egu ahodoɔ mienu ne miensa ye wadaye onyankopɔn na kasa ene son oma wani ba ho so oma wo hu de eba beto wo de wo wanim ene ye wo bronsam daye ahodo abronsam hyehye nuama bɔne sɛ emra wo so a ososo ho daye ena eye wo de wo ani so anipa edekɔ daye mu de nipa dwene ho pii ewo ni so no to da nipa de kɔ daye so na daye so de nyankopɔn na ne bɔ daye ti yehwe Job chapter 33 verse 14 to 18 ni yehwe de Bible na kasa kan fa daye ho eye Job chapter 33 verse 14 to 18 ene ya sesa program no kakra mo na mo twen se minister comfort and for worship no ena ofia den anso na ya sesa program no kakra na etimi aboawo enso onyankopɔn kasa preko ene de tia ne mpre no na enso onipa enwene ho daye mu anadwo ade hunu mu na ho ato nipa so mu empa so na ye mu emu na obie nipa so na woso na atena ano so obesane onipa afiri ne yoye ho na wayi ahantan ahinta onipa na watwe ne kra afiri amna mu ne nkwa enso na anto afuna no amen osofo santi hobium ose na watwe nipa kra eden afiri afuna ano na ne nkwa nso anto afuna no na watwe ne kra afiri amna mu na ne nkwa nso anto afuna no amen amen hallelujah amen
ene enwumere Nyankopon kasa kire yen se da ye somu no no Nyankopon so watena tene no se obetwe wo afride be oni yo ye bone ho watwe wo afri amana ano na onkwa no anto afena anase amra bi mu enti ye ade ba bechi eye ochena no osofo mpanyimfo ka se ade chi bia na ya nte asembone a ye chiri enti ochena se ye wo nuoma bone a e wo ochena dan mu eye okuada awo ye nim chiren nuoma bone e wo ye mu ena Yesu kan Matthew chapter 6 verse 34 say de bi obodin say da no bone boss wo dan mu enti Nyankopon odo ne maninti no osofo de wo wenim e wo wenim no ono Nyankopon be son ho daye enti enuoma papa na wo wenim a nyame son ho daye no hu se enuoma papa na wo wenim se enuoma bone so a onyame son daye e mo hu se enuoma bone e wo wenim ena se okobo ni mu a anase be abrabo bia wo bo enye na Onyankopon so timi so daye se ne be ya wani beba ho so na watwon ho na ohaw bi ameto enti ye hwe twere sem na Genesis chapter 37 no also from verse 5 to verse 11 no Joseph son daye na so daye no mienu na daye oso ye nti ne nuanom etan also for ne daye so edikan also daye se onini nuanom twinche echichirije be eUFFin na ne nuanom eUFFin nyina ekoto ono ne de no ena opapa onim honhom nuama ote daye so ase kire daye na ase daye na waso no kire se ne nuanom du baako ne nyina beba ba be koto omo nua keto ano omo nyina be koto nuano na be ni pakese enti cha se e wonanim de wo ne hyebre ena nyame so no daye o se so daye se bosome ni ewia ekoto no ena papa se daye waso nso de e musu daye cha se o maame owo no papa owo nyina baba be koto asofo ye wo di biebu a udura o maame sebi de wotra banwa so ye na se tutu ne nkwa so na otebe ote ne dwamu a asofo o maame o papa o oduru a o se okoto no bon mu asema president his excellency o maame no papa ti ase a asofo oduru ba bia o so mu nyina so le no on te mentrase no budi ni die sese omode mano enti nyame son dae de wo nanim se na be ya obebo na brabo yie na de nyame aka fa no ho no atimi abem eno na brante Joseph edisie na kuma mu a Potiphar yire person ne da no o se menye sa bone ne ntia menya nkopon te dae so no osofo se o kan Genesis chapter 20 a eno so nipa ya friend se ohene Abimelech ono so son daye so ne kire se ohowo bi aba ne fie ohowo bi aba akofa oba so no bi ababa wa bi aba ne fie ne ababa wa ne nti oni ne fie fo nyina omo ba bewu nti de omo ba akoto afuna no omo koto amerem nti na ne tifri daye so na mo se me fie fo nyina mo mra ena na dwi daye amasonye ese ababa wa Ceder wa ba fie nti ye ba bewu ti ye misa Ceder nsem no yi sa oye obi de be yire de na me pesa me ka obu oba wa brabo mo odi muso na ebre wo obu ha oba wo fi oba wa atwuma mu a nyame timi son daye se de ba ya wani ebeba onso na ye nipa pita ka se oso daye a ono de onso daye nipa bia so daye na the woman said dodo no mo nkai o mo daye oso daye na bronsa ba be yi daye na firi ntim na Nebukadnezar son daye so how ba be ba no so o son daye na bronsa mi yi daye no o man de wure fie eno no fra nyansafo ne ntafo yifo no o kind Genesis chapter 40 chapter 41 ni nyina daye son osofo na duafo no mo gu afiase no nipa mienu mo daye son ne kire se daye na wa son nti 3 days obewu obi so daye wa so ne kire se 3 days obenya promotion ohene
fellow dia waso kyerɛ sɛ ɛkɔm bɛba asase no so mfie nson saa na aduane so bɛbu mfie nson ɛnti ɔsɔfo wo a wohwɛ me a wotie me 2026 daeɛ bɛn na wɔsɔ so a odidi agoro Okay. daeɛ bu a ɔsɔ a ɔsɛ ɔsɔre a ɔyɛ ho akɔnkyere daeɛ bu a ɔsɔ a ɔsɛ wopɔ bi a nyame adom na adom akyɛdeɛ na ɔne wo bɔ mpaeɛ ɛnyɛ saa it shall come to pass. Enti ma menkai common dreams no menkai amanfo kakra da ebu a osofo oso no disia na wanye ho adwuma yade a ye bobo so ebi ba bebon na yade no bo a obeko akwa enko mo amotai so da ye se aboa bi kam wo dayem se ye owo ekawo krama ekawo aboa bi ekawo kraka aboa bi akawo dayem wa hwe yie yade baba beto so obeko akwa enko mo amso dai na ye wo pane wo dayem onu maduro e wo dayem yade bibia bo tim dayem yade dua bo tim yade boba bo tim yade bibia bo yem o duro ho bibia wo dayem sa nneema na ye bronsam yade a ebe so ni paso a enko mo nso so amotai so daye na de bia udidi ubedidi na amanfo foul dayem na also fabi wo dayem because we have sex our dayem adodo no ya mo kan say spiritual marriage na enye ni nyina na ye spiritual marriage ebi wo so for eye ho na mere ne yade e na ye tu ayeden ego so maame bi tie me papa bi tie me obo okura na osofo bia ne mpanyim fie so aduro no yare won so aso ososo dan se obi ne da odidi wo dan na yade na aye kese Kenya no enti duro bie ni ho check up hodo bi obeko bia eye sunsum hu na mre ne yade e na oye gidi ni Kristo ni mapa oso daye na odidi wo dayem oso daye na have sex wo dayem a de brew nyina ne se osofo umpa ebo eja no edum oye mre ena daye amanfo tai so osofo obu ho beso daye bia no be bia watena pen na osofo osan oho ekura watento obi hwe obi tie wa buruchiro obeso daye o Ghana obeso daye onana no makura ase ena owo adwuma no wo Ghana no wo ye eno no wo ye obi so daye obi hwe me obi tie me osofo wasi oni fie kro fie ba miensa enan anso obeso daye na baby bia na on si fie baby o han dan no one room na wa han no obeso daye na ho na otie okay ejuma tetete ejuma ene na oye obekura teme so dai na afi na woko school obeso so dai na waya akura ketwa obebeso dai na onenam yane so onam toilet so onam atechemu onhye mpaboa odware wa abonten sa dai na wo so nyina kasa fa se ekirisan ni kugudie ade uya investment bi a enye yie ade papa bi aba wa braboma enyina ebesa yakọ okay sa dae no so ediwunya enti sa dae no so no anya ho adwuma obo wa ne nwema beye bia no so sa dae no nwema bekoso bia obo obeso dae na nsu ayiri opeso otwa ontimi ntwa nsu ayiri no ne namu na obo obeso dae no wato amenam obo obeso dae na bibi kuta ne nsem no obi agye bibi kuta ne nsem na agye ato amenam osofe kasa se de beba wa brabo mu be beba wo nsem bia no ebe fronsa ana se problem bi obe kanta wa brabo bia ontimi overcome mo aboso dae a montimi twansu ayiri bepo ofro ontimi mfro na wonam kwaye mo obo so obeso dae bia wufu nkwa no hu ensamofo bia wewuo na one ne di nkomo obo okro ne didi etoda na amafo ka cho say yo wo dae anso sha say so sa dae a che ka obewu aka wawu dadada eye se wo hyebre na yekuno ade bi ebebe wa brabom no ade ne bewu se na nipa bi wo ntimi mfra sama do ma ba ye adwuma biom sanete enti ye wo dae bi a wo so a eye nyame de ka cho se na wo wanim se ne pese to enti ye ho adwuma wo be so dae no wo su wo dae na o su sa na ne bete no osofo na ni su wa su ama ne su nye nyina afo
I just ask some case about a dear money person. Say you woo, say at the case to nipa money patinis, you know, a babato. Ubo so dana singing tutu. Oh, just a dear some bo baby fronza. A dear some boa wa brabum baby fronza. Mami mie title for nuntum. Na obi so a waso so sa daye ni bi. I do so bone abre no. On from here ni pa be 5 sepe and as 6. Omon friend confirm na ye mom paye be ye mienu. Na ye fa na dwumedie no. And so MCR mom fa yes ye numbers no egu screen anim. Mo amo hwe TV, mo amo hwe Facebook numbers ni eye mienu. 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 mesra se enye da yeso na me ba be kirikirem if you say no na be take time me pese e bon pai obi a waso sa da ye ne bi ansunsu aso bone abeto no o se nipa na me pese o frɛ sɛ osofo da ye we su na maso se na atome na me no abon pai se na maso se na atome na enye se bia maso da me pese o kire ma se ye no mesiri ni o pese me kire da ye bi ase a ye sign out frɛ me menya time atie na ma kire wa se enti sa bre de ma me mfa ofrɛfo de kai. Praise God. Odini baby okase fro na da ebe na waso ede so bone abere. Amba transfer na ni ada na pateka. Papa da ya na so ni bago bana do na so da na ni class na so ni kutia at the toilet. Ti ama ni na ya basta anti trouble mpa na. Erade daya bonia eye kirisan daya wafuna soso a ama ne nneoma ye basa me de Yesu din hweda ye no mu afro hyebre so be bia daya ni free ensan ko wo Yesu din mu. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Baba me toka papa kentika na okasa free da ebe na waso ede so bone abere. Me poto me katefi akla. Mo. Me poto me da ya me sunu nyina ye tibia me so da na me ne omo a omo ana se me kura afia no wo bogo so no wa. Ebia me so da ya no na me wo ta village no ba village no kwa wo kwa se se wegu. Egu. Ba me so da ya no na e wona me wo bi wa na me gusa me ye adwuma wo ho. Mo enti se die na ekoso hyebre mu akra se. Ma me no ma aye baka. Won se daira me kira ase no no enti o hyebre no ena ya twe akọ akiri me no bom pae awurade me soma wasem kọ akra wakoa me di Yesu di twa daye bone no free ne hyebre so the bia daye ni free ensem mo Daniel ko be be free. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Mamen for maintaining ka. Praise God. Hallelujah. Oh papa, odini baby okase free na da ebe na waso so ede so bone abro ma. Bocho ukasa free akwa. Nisu da na nisu. Adetina no pana niku ya no pa. Good. Na chese ye pesa ade ya ebeto se ne be ya onuama beba akiri. Ukunu o hwe wa oye adwuma de hwe wo no. Bibi na osofo na bi na efie abo. Ewurade me bompa ye twa daye no mo. Esan daye no se mo atane ko bebi efiri. Me de ukuru hye Yesu mojem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can take out udini baby okase. But if you support me from content. Mo. The Sudana be any more about from the con. No so me very fast when I watch nothing say true kaja. I say man about Mrs. F walk almost 3 years man. In Rusa.
Etika also sa daye ne pe eno ope nipa nyamensa wono so eno yi daye no eno ono bompa bi okro chiro se bia ye ho fa se bia e de pe ubon se no osinyo mebu na de bai di mo de ni mpaibo ewrade wako Paul daye na de sunsuanso boni abrene no me de yesu di twa daye no mo na me sign daye no se nko be be free. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okase free daye be na oso to unya papa Mbazwe free takwa afame kwame eja kwame miti Most of the me call me a class or a sinful sulai. Most of the American of me, 1 million, you see, Takwana. If you work on them, Papa, Hammy, I truly no more coach. You are more quetchy. And she says, I didn't memory here. You may be a baboon, say, baby, or pay your biobos and any major go. A rather me summa was some cotakwa. A trisanta yawa quite so. Shut that ye no more. Diane flew a quasha bresso. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Obama on so papa, Diabe now so edu nya papa. But your mention, yes, so Diane, maybe, Mammy Didi, Master Mammy or Bada, and what he did be in a put him above the cinema. Now, okay, Sefri, papa. Quadaso estate. Me no bompai. Enti obo se obanu madura ko hospital sa enko e be se eye toma wo sunsun. Ewrade edidie a wo so da no didie de yade ni na busu ma be tono so no. Me twa yade mu fru shebre so. O yeso dem yade no mu adane enko be be free. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Chumufro fidie no papa. Chumufro fidie no. Chumufro na miti papa. Oka sefe. Still now radio no my feedback. And in TV no cry and answer domino. Sister Fene Moda Opa, any brother mo. But we say and we share about it. The next 2 days I'm not going to do is an internet trip without me sign out of frame. Yes, sign out of frame. Na menya time up awate. And yes, I be do nya papa. Praise God. Oh, Dini Babia or Casafrina, dear Diana also a day so upon a bro papa. What about you in the Lokian, but I'm going to see among some papa. You about Mamma, maybe I'm much not that. The Mammy Baba, yes, your castle, they decided that you get a few of them. It's so that it's not nothing, it's casino. Mo enti wanya ho adwuma de beba wo nsem bia be sai ba bi okotena o haw ne amane to won obeso dae bia won sem panyifo bu be sai ka dua na se tena ase wuye no ne ba atankuma nkotera ase kura tongo enti no sa ho na o hia ma no beso dae na je sai amane na to no sa amane krona be sa to shebre me bom paye kwa manfro shadaye no fro shebre so say baby bia dae ni free yes sign on say ko. Amen. Amen. Praise God. Oh, Papa, who didn't be a case free na die pen or so many boys many. Mo mammy. Papa, show. Most of Diana for the poem in Sinin for Namasai, be an chance.
Amani kuji mande wa grapo. Ekasa se problem bia obe counter bia ontimi overcome or how be onemu bia ontimi mfrim. Me no bompaye me twada ye no mfru hyebre so wo Yesu demo. Amen. Baby ada ni fri bia nko. Amen. Amen for the last call na ye mo. Hallelujah. Praise God. Obi ni baby okasa fru. Two menti o two fru fidie no na meti na na ni braba. Yeah, praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na da ebe na wo so dey so. That's that It is so man at the abro mame. Meno bompire. Erade daye Sompa basa de so boni abrel e de ani frany na abrel me de Yesu di twam fru hyebre so se daye no mbo atane ko baby efri erade saw yade wo Yesu demo. Amen. Amen. Ti mesre se wa wo hwame a wotie me daye so yo sofo wo yo hene ohema wo yesikani wo yo hiani udi daye so ho agora daye na man Nebukadnezar edani aboa nyame beyi na aten wo daye mu se nani beba no ho so na watwe no ho afiri baby bi onam nani ama no ho so ede odani aboa daye ena ohene pon a bibi wo ni semu wo sika na your friend say Abimelech na sofo nani free daye no mo free Abraham ne Sarah no ye hwa japade a ode che Abraham ne Sarah eche so de no anso dae na waso ni ti oba be wu aja na japade ni nyina ti ni pe bebre odae waso wan hwe ye 2026 ye nkwa awie ye you die obo dae so waso ni kire se nwoma papa na eba ye bompa ye kese mienu ena nwumre ye bompa se dae ye kai ni de ye nkai kase urade Yesu ena nwumre ya kan ye tie wasema fa daye so ho ye tie wasema fa daye so daye boni bi amaso daye boni bi amaso ye mema aso kunu anase meyire aso edisunso aso boni bebre no aso edisunso aso boni bebre me edisunso aso boni bebre me aso afame ho de obi aso afame ho de mekaye ne de menkae Bible say Tumwa, ya chituma, ya chuma, na ya impreswa, ya chuma, memprenda ya no so, chada ya no mo, chada ya no, via wana bompa ya,
Of Jesus, shout fire 3 times. Fire, fire, fire. Prayer number 2. Also 4. Obu hawa so daye no. Yes. Emma daye no di nsunsuanso bone abebre no. Enti ye bom pa ya ka cherade se de daye bone di abre me. Jesus. Kasa rade daye so bone so bone e di abre me apomoden esika sem aware sem me shebre no be afre no me san no daye no de bre me no me san no ko be afre breaking out I break out I break your mouth and break out. I'm ready to start to burn the piano. That is so I am ready. I take care of your soul. I am ready. Vampire will use have sign. And we use them. They can't Sadaba. Rampadana. Lapalapa Canaba. Sadabadaba Ratata. Lapalapa Yedaba. Radadada. You are Sadabadaba, Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Your boss am pay. Obo so daya won kai. Your bomb pay we no. Say onyankopon ma utumi ode betwa fada your born so. Nyame ma wosra ukọ na ye so nyame ma wfa ntwemfa on da born so. Na nyame ma da ye so kakaye. So daya bia nyame enkai o. Gase urade. To me ahoden. Ma ahoden. Mo wosra da ye born bia. Be betwa fa so. Urade ma me kai urade ma me kai ya me so daya bia. Urade ma men kai o yeso demo o sumi aka wa fi mo o yeso demo fie wa no na bompai o rale won sabe flag na wo ya bompai sana de sie wo dom ku ya rade bompai wo fo bompai no fo me ku ya bompai no fo se wo fie o so e tu be fa bi a wo ya fa bi o so ye so ya ma wo ne so ma nya ko ni
Jesus. Ye bompire for dia bono. Obuso was so dia papa. E was said dia papa ne ebemu. Ye bompire said dia papa pia was. Also for be dia papa ne bini se obeso die. Na isu kesi yiri wetimi atwa. E just a problem bia obet wo nim bia obe overcome. Obeso die na be potente na wetimi afro. Just how bia onemu bia obe free mu. So for obeso die na oye den o kan sika obeso daye na osofo na ade aye friend say fruit aduaba ye fruit no na o tete bebre e kire se ode wo ba wo abra bo nyama papa e ba ye bompaye ya bompaya kache rade se da ye papa ya soso no erade ma ne mremu da ye papa na Joseph son ya osofo be ni pakase no ye bompa kase rade ye papa bi amason da ye papa bi amason de me ma ason de me ma ason ne me yira ason ne me yira ason peja ye shebre peja ye erade ma da ye papa ne mremu erade ma da ye papa mremu wo yeso demo bi wa no ba I Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Say me say be a for now for the second time. Wait your 5 minutes, pep. Be a ofre be a maso die bonnet. Na me no my bompire edi yesu de atwoma ma ba bia waso afre bia na mana edi di dwuma na obetimi afre enti na nya afe no be yidae no e bia maso dae bone ana maso dae papa na me no bompire se dae papa no mrem 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 0553 89 obetimi afre na me no abompai. Praise God. Hello. How you my Josu? Papa me no bompai me di yesu di chada ye bone no fu hwebre mu. Amen. Amen. Also betimi afre da ye bia waso enye eye papa me bompai se embre ma. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Daye papa na daye bone. Papa na tuna papa ntino ko po na ni mmemu ma no Erade daye papa bia wa fana aso. Daye na emremu wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello, Dan. Odini baby okase free. Mpacho efremi eje wa me free Accra. Accra daye papa na daye bone mame. Mpacho me so daye say makoto mpamboa ena eto fom na akola bi fa mpamboa no tuka bi mu na ka bone onyina so na egi afiri onsem no da ye bone bia waso me di Yesu di twamfiri hyebre so ade bia pese firi onsa rade je wade ma. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okase firi waso da papa na bone mame. Yes, friend na comfort da ye bone nkuwa. Ya comfort kase firi mame. Aye bone me kase fi Accra. No so da ye na me wura na mayira
No, me train so me chat me no bonfire. Ya comfort die bonny beer. Eto shebra so me the yesu di twem fro shebra so. Amen. Wo yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Can take out Udini baby or Casafre, die papa, not die bonny papa. Kwesi Casafre papa. I shall make a separate and pame. A pame. Die papa, and also so another die bonny papa. I shall die a bonny. Me no bonfire. I rather die a bonny beer or quaquesi song. But the years would be twem fro shebra so. And what penny and cobe be free. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, papa, die papa, o casa friend, die papa, na die bonny. Die bonny, make a fair cry. Me baba, you have a Sunday if you are not a classroom. And yet, actually said, die. A rather me summa was some quack cry. Die bonny beer or funa, then a bat eso. Me the years to be twem from shebra so. And what penny and cobe be free. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fruit die papa na die bonny mame. If I'm anti-gilly, me free anti-mampo. Mo. But you're my sugar, your bonny. Auntie Julie me suma radia sempa wo chen. Me bompa di yesu di twada ya bonny mu fruit shepard so. E mo adanye ko baby free. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase fruit. Papa mpacho me na ko mkase free kumase. Papa afiwe masuda yempre no a masuda na majonso. Ampa many better so na majonso. Me free Twem fruit shepard so. E mo adanye ko baby free. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okase fruit die papa na die bonny mame. die papa. Me too. Okase free. O se fi bonusu. Erade me suma wasen ko bom so. Da ye papa wafuna eso so. Erade me twese emrem wo Yesu dem. Amen. 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 Praise God. Hallelujah, Papa. Papa, udini baby okase free na ye da ye papa. Wa mo me ka se free kuma se papa da ye so bonne bi na so bi papa. Me no bonfire. Me the Yesu di twada ye so bonne. Through shebra so da no mo adanye ko baby free. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fruit da ye papa na da ye bonne. Me din de kuna do me ka se free nkwacha kase. Papa no boni na masu bi afiri. Mate me no bonfire. Da ye bonne bia me the Yesu di twem sen ko baby free. Da ye papa na mrem wo Yesu temo. Amen. My father last caller. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na da ye papa na. Me share free. You boy sakra. Me should be. That my ira. You go to be my ira. I can remember my basso today. Or what we should back at our poetry. So they say, I do or the near about the grammar. And yet, me sign out a sign frame, mamma no one pie. They are also so all year and a circus for one year. Unu kwanana me you die enye die papa me no bonfire die so basa bia you would die anase nneoma bia o shebra o de basa ase so ye dane na bia me twam fro shebra so o ba wa kwantu mu die no me san die no fro shebra so ma papa nyame aka fam hombrem wo Yesu demo. Amen. Nyame shira mo pi se mo se mo mra mo amofre nyina fan cheme ya de mre na ye twuma mentime mfa bre no abiom na monti announcement tew me ya announcement ni wie pe na ma bompa ya agu nsuo no document so enti ya no krado MCR monfa eye fryer no ento so eye sofo pon emo pon odo pon kase bi atutu eye sofo pon mo pon
a dodoɔ no a enim ne sɛ edi a dodoɔ no a yɛde frɛ no Archbishop Emeritus Dr. Samuel Richard Adai. Ye papa nyame abɛfa no kɔ na homekyiem na yɛka wɔn a wa nyame dwuma papa yi ayɛ dwuma papa yi nyame afa no so atete asɔfoɔ brom pem na over 4,000 pastors across the globe